bantwana basezulwini sengifikelwe isikhathi esikhulu kakhulu lapho kumele ngiguqe ngedwa ngibabaze ubukhulu bakaShembe uze nomuntu ozela ekhaya ongenalwazi ukuthi makhulunywa ngoShembe ukhulunywa ngani. Manje bancede akuyona into elula ke ukuzama ukukhanda isithombe enhliziyweni yomuntu noba emqondweni womuntu aze ayibone lento abantu abayilandelayo noba aze ambone lo nkulunkulu olandelwa izizwe zonke ukuthi uNkulunkulu akulula. Ayibonge Nkosi. Amen. Ngiyabonga baba umvangeli uNyawuza abanye ke bamazi ngomvungi abanye bamazi ngoShezi isibongo sakhe esisemthethweni uNyawuza. Amen. Amen. Singabe sambiza ke ngalezi ezinye wayehambe ekhethela nje naye ayithi ngakhuluma. Kodwa siyabonga amaNazaretha ayingcwele. Ngibonga nalokho engikubonayo kusenzeka la ekhaya emzini waseSandanezwe. Mangiphonsa amehlo ngibuka obaba abavangeli abakhona endaweni, ngibuke obaba abashumayeli baningi nampa bagcwelela ekhaya, ngibuka nampa omabethu abakhokheli. Awu siyabonga abakhokheli ukuzosonta nani. Amen. Omabethu abakhokheli nisiphathele ingcenga ngithi njoba senilana nje ayikho into enilethela ukuzosincelisa siphile, nisiphathele inembe noba nisiphathele idoko lokuphila. Amen. Bantwana benkosi, njengoba buka kunomsebenzi ozoba khona la ekhaya, angizikuba mude kakhulu. Nami ngidotshwe noba ngidonswe zibopho zokuthanda uShembe ngize la ekhaya namhlanje. Ma unonembeza ukuthanda uNkulunkulu kuye kufika isikhathi lapho inhliziyo yakho uhlezi wedwa engeke umngane wakho. Ukuyibuza imibuzo eminingi kodwa leyo mbuzo kufanele uyiphendule wena. Indaba enkulu kakhulu bantwana benkosi ukuba yiNazaretha. Ayikho into elikhulu njengaleyo. Mhlazimbi njengoba sigcwelela ekhaya mangase kuthiwa kwenziwa isisefo sokubheka amaNazaretha ungatholakala elilodwa, mhlawumbe ngeke litholakala elilodwa. Uthini umfundisi? Ngiqinisile impela mhlawumbe ngeke litholakala elilodwa. Cishe lingaze litholakale mhlawumbe enganini, nayi ingane encane engibuka ibonwe lapha uma wayo. Kungaze kutholakala iNazaretha lapha kuleya ngane. Kodwa sonke la ngeke litholakala iNazaretha. Ngoba bangcwele ukuba iNazaretha akuyona into elula. Ngoba umuntu uyisilwane esilukhuni kakhulu. Saze uNkulunkulu asincenga
awu bangcwele basezulwini saze sancengwa uNkulunkulu thina esikhundleni sokuthi thina beyithina esinenge uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu lapha masifunda isihlabelelo umbhedesho wesabatha lapha ivesi ka5 futhi ngiyalincenga zisukulwane ngegama likaJehova inkosi. Uyasincenga uNkulunkulu ukuthi sibe ngamaNazaretha. Besikhona yini isidingo sokuthi asincenga uNkulunkulu thina sibe ngamaNazaretha? Esikhundleni sokuthi thina beyithina sibe uNkulunkulu sibe ngamaNazaretha. Lini Nazaretha? Mawaqala nje lapho, siqale nje lapho bangcwele. Lini Nazaretha? INazaretha ngumuntu othe esefikile la kule nkonzo wase uyavuma ukuthi ushembe uNkulunkulu. Yipointi lokuqala lelo iNazaretha. Yistep sokuqala sokuba iNazaretha. Istep sesibili umuntu othe sefikile la aguquke endleleni zakhe abekade ezenza engakafiki la kule nkonzo. Esesithathu nesokugcina okuyisona esizosivimba sonke noma uyathanda noma uthandi sizokuvimba. INazaretha umuntu othethelelayo. Mawungenayo intethelelo kodwa uyibiza iNazaretha ngicela ukukutshela ithi ngikushebele ukuthi hayi ithe indoda ebekade ngigibeze ekuseni sisiya kwelinye ithempeli ekade ngikulo wathi ushemba akafuni nezulu lakhe. Uyasinikisela ngezulu lakhe. Abadala bala ekhaya bathi iNazaretha ngendlela okumele libe nentethelelo ngayo baba umvangeli kumele noba uyayithola indoda ilele nomkakho uyilinde iqede ithi mayisiqedile bese uyakuthi mnumzana ngiyakuthethelela. Awuloni iNazaretha mawuyilatha phansi ngesibhakela. Bakhona abantu ezembeni. INazaretha bomba bami unkosikazi othe fike emotweni yomyeni wakhe ayifike iqabulana nentombi emotweni ame alinde aguqe iqede indoda ithi siqedile asondele athi isikasibantwali yakuthethelela. Hayi angazi iNazaretha webangcwele bakhona abantu esedeni. Senze njani bangcwele sihluleke singakayindawo. Sisaqala nje siyakhuluma sesihlulekile sonke. Abanye sebefingqingqindi nje bathi cha mina ngamdinga phansi. Ngeke kaloku "103 sihlabelela ngingqongqoze nami ezulwini ngicela uNkulunkulu angiphe isibindi nokuthi ngikhulume indaba zasezulwini." Amen. Sivumele wena Nkosi Dawisita
Batwana bakaNkulunkulu lana namhlanje njengoba sibuthene emagumeni onke umhlaba sidumisa uJehova. Kukhona indaba enkulu bagcwele esihlangana ngayo kulezi insuku. Le nyanga abantwana basezulwini esikuyo inyanga lapho esiye sithi basihlangana sikhuluma. Sithi inyanga ewukhisimusi wamaNazaretha. Inyanga kaMasha. Kodwa eqinisweni bantwana basezulwini le nkomo yoMnazaretha njengoba namhlanje yenza ikhulu ne-18 le minyaka ikhona sisithi khona 114 years sibabaza ukuthi uMnazaretha bukhona 114 years budala kakhulu lo uMnazaretha kulale minyaka esiyibala. Ngoba bangcwele kukhona into ehlala yenzeke emhlabeni. uNkulunkulu bangcwele uhlala ehlise izwi. Angazi. Leli lizwi bantwana basezulwini malifika. Lifika kuNomoba. Okhethwe ezulwini. Lithi malifika leli lizwi endodeni yakwaKhumalo ngaleso sikhathi eyayumzazela. Lithi mzazela ngicela uhambe la ngoba okhalweni lwakho uzokuvela umsindisi oyosindisa isizwe esinsuku. Umzazela bangcwele kwakuyindoda nje eyayinyanga eyayiphathela ikhwapha. Lithi lelizwi ngizovusa inkosi. Ngeke ngizwe mina abantu mabethi ilembe lalinonya, cha lalingenalo. Ukuba ilembe lizangabe khona lithunywe uNkulunkulu ngabe leli bizwe aligcwele abantu. Ngoba abantu sasithandana ngendlela yokuthi sasihlezi sifuna ukubukana nje. Ungekho ocabanga ukuthi makahamba wele lomfula abheke ngale kwalentaba abone ukuthi kunani ngale. Bonje bekhanyilanga babezofika leli lizwe li-empty lonke bafike bathathe lonke. Manje uNkulunkulu wabona ukuthi leli lizwe maligcwala abantu baba wayifaka ikanvasi ilembe lathi balifika layifaka ikanvasi lashana kithi lashaya okhokho bami badlula la eTransvaal badlula la eRustenburg bayongena emotsheni ngapha kozimnyama bengena kwamzilikazi kaMashobane. Yalingeke ligcwaliswe ukuba ilembe lalingakho. Ayibongozi. Kodwa bantwana basezulwini indaba engikhuluma ngayo indaba yezwi, ukufika kwezwi. Izwi elafika endodeni ewuZakariya 1:5 look. Awuleli lizwi bangcwele esilizwayo kukhulunywa ngalo. Linkinga leli lizwi. Lithi malifika kule ndoda ewuZakariya abantwana basezulwini umhlangano njengoba kade sinomhlangano nje emzini wengcwele waseKuthuthukeni. Umhlangano wawungakubo. Ingene ngaphakathi iphikozo lendoda ewuZakariya iphethe inkonzo ithe iyabuka esandleni sayo sokunene yabona sehleli indoda ithi mayeyibuka le ndoda letho mnumzana wahlala la eduze kwami kwenze njani ithi
lento letha ngiyindosi enkulu nguGabriel ngithunywe kuwe. lithe izwi ngizokutshela ukuthi wena nomkakho uElizabeth nizokuthola indodana ogama layo uJohane. Awuyithola khona. Funda. Kwakukhona emhleni kaHerodi, Ya, inkosi yaseJudiya, umpristi othile, igama lakhe linguZakariya, owesigaba sika-Abiya. Umkakhe wangasezitombini zika-Aroni, igama lakhe lingu-Elizabeth. Babelungile bobabili ebusweni bukaThixo. ithi lencwadi laba bobabili babelungile ebusweni bukaThixo. Behamba ngemiyalo nemithetho yonke. Behamba ngemiyalo nemithetho kaThixo. Bengenacala. Bengenalo ngithe mina mangikhuluma ukuthi mthethelele phela bangumzelo ba. Le ndoda uZakariya bathi yayimelana naleso simo ayibonkosi. Zange ngumzele. Makuthiwa nokumtholile. Oqotsheni nomkakho kufuneka umthethelele zange ngumzele. Baye bangumzelo baba la ethempelini mangikhuluma leyo. YayiNazaretha ayibonkosi. Kodwa inkinga njengoba iNazaretha yayingenayo ingane nomkayo futhi uElizabeth wayeyinyumba engabathola abantwana. Babengenamntwana. Ya, Lokhu uElizabeth wayeyinyumba. nakho. Babebadala bobabili. Ya, Kwathi esekukhonzeni phambi kukaThixo ngokulandelana kwezigaba sakwabo. ngokulandelana kwezigaba zemihlangano uNkulunkulu mayeletha imihlangano ezenza kubo. Qhubeka baba. Ngomkhuba wenkonzo Ya. wadliwa inkatho. Wasephiwa inkonzo ukuthi makaphathe inkonzo njengoba uNkulunkulu esezwenza kubo. Ayibonga inkosi. Wadliwa inkatho ukuba ashise impepho. Ya. Esengene ethempelini lenkosi. Ya. Abantu babekhuleka ngaphandle kwesikhathi sempepho. Yeah. Kwabonakala kuye ingilosi yenkosi. Kwabonakala kuye ingilosi yenkosi. Manje sikhuluma ngezwi la ukuthi leli lizwi mina nawe mara sethiwa liyafika leli lizwi ngabe ngayithola indawo yini? Imini wasekunene selathi lempepho. Ya. Wethuka uZakariya eyibona, wehlelwa ukwesaba. Kepha ingilosi yathi kuye, ungesabi Zakariya, uzwiwe ukukhuleka kwakho. Umkakho Elizabeth wokuzalela indodana, uyawiqamba igama layo uJohane. Amen. Inkosi ibusise yini niyoyiqhubeka. Kodwa bengifuna ukungena kule ndaba yezwi bantwana basezulwini ukuthi mina nawe leli lizwi makabe lingase lehle kimi nawe lingayithola yini indawo? Ngiyabuza mina. Njengoba silela ekhaya senganezwe. Mali kahle lehle izwi kaNkulunkulu lifike lime la. Lithi ngicela nje indoda nonkosikazi wayo. Lapho ngiyotshala khona umoya oyingcwele bazale umsindisi wabantu bangakabakaphakamana. Akeke size siphakame phela ngithi mina nomkabi savala inzalo ekhaya. Savala inzalo. Kuye kuthi mase kumnandi. Indoda isihleli kahle. Kunezitulo lezi ezihlala emakameleni. Kuthiwa indoda mahlale ibeki inyawo phezu kwalesi situlo bese iyanaba. Bese unkosikazi uza namanzi afudumele. Yenzeka lento engikhuluma kwenye indoda. Bakhona abayingcwele.
Ifikile indoda isuke eGoli, isuke emsebenzini, uthi umakoti, hayi, isikaSibanibani, awukuhlalelana ugeza inyawo. Ayavuma indoda, naye yahlala yanawo. Faka indishi lana namanzi afudumele, bayayithoba inyawo. Awese sonke umakoti athi uyipotopotoza inyawo ihleke kancane. Wawayibona indoda abayipotoza inyawo. Iyahleka uyibonde uhambile nomqondo. Uthe usahambile umqondo uthi umakoti aphakama umakoti ayiyeke le ndoda abe lapha. Mama lapha uthi isekaSibanibani uyangibona. Ithi ndoda ngiyakubona mngani. Ithi kodwa awungitholanga nginje. Bakhona wena. Mina ngabizwa yisilakho yenzela laba abahlala phansi bahlale ngokuthula baphazamisa indlozi. Gasuka uthi lo makoti cha baba mina wawungangitholanga nginje mina ngangisilenda sama catalog namhlanje sengifana nesipakpa 28 sengindilinga nje sengilawundi sikaSibanibani awusangidabukeli hey lezingane ngizelela ekhaya seziningi. Ithi ndoda manje ufuna kwenziwe njani ngoba phela ula ekhaya wazoga khaya sikaSibanibani bengingasho lutho myeni wami kodwa bengithi nje ubaba mangabe awu makhosikazi akithi siyanithanda nezwa yekani phela kusiremote aniyeke phela nithola umuntu osemadito izothola indoda isidumayo ihamba ikhomba ihlala ungathenze njani mnzana hambi yakhomba ayizazi ukuthi Kai sikaSibanibani bengithi mina lezingane sengizelela ekhaya baba noko ngithi kubuyisa ibody shape yami. Hayi akeke la ekhaya wazogana ithi nkosikazi kuyele endishini ithi umbambi inyawo ithi nkosikazi Kai sikaSibanibani phela mangabe ufuna ukuphinda ungamthatha umamncane aselitholi indawo. Dayitholi indawo ithi ndoda ngiyuthini ayithini ngihlebele hayi ngingababoni besela akukho noyedwa ongafuna ukuphinda. Inkinga abaxakwe yini nina niyawathusa amadoda uvele utshela indoda ukuthi mawathatha umamncane yahamba
kodwa isibanga nabo abavangeli okuyibona abashadisa abantu nangumfundisi uma khona umuzo ofika ume ubuze uthi nkosikazi njengoba nigada namhlanje la esigawini uyawazi ngomshado yimuphi umshado elushada la kuyakusho nina uthi hayi sishado wesintu emshega sekubini sishado wesintu bese bekubekela imbandela othize nsizi ukuthi umshado wesintu phela uyavuma ukuthi ngelinye ilanga umyeni wakho mayesethanda akaphile ngithi usajabulela inansuku elihlaza yebo angaphila mase kumele aphinde sekuyimpi kulelwane emakameleni sasikade sithandana kangaka sidade sakwenza njani ndoda hawu uthi wasenjani uthi nkosikazikhaba ba ngiyakhulula myeni wami uma ufuna umthatha ungamncane ungamthatha yajabula yafa indoda yavuka ekuseni yakonke umndeni wonke bantwana basezulwini umuntu uma eze emhlabeni unesizathu sokuba khona emhlabeni akekho umuntu ovelele khona ngempazamo futhi umuntu uma eze emhlabeni usuke kusaziwa ukuthi uzozalwa ubani abantu abakhona emhlabeni bake babakhona bakhona bengcwele sodwa yadonsa imbuzi yabiza umndeni lonke ekhaya nabo sibanibani suke khona le nto sijajuliswa ukuthi uthi unkosikazi cha ungamthatha mamncane biza umndeni lonke nina basibanibani namhlanje ngizodelela basibanibani hayi impela usezele la ekhaya bengimkelele ukuthi la ukhalweni lakhe kungaphinde kube khona ingane ezohlala ngoba hayi nokho usezele hayi kulawo imbuzi kuthi ufika umsambi uyahamba indoda ibuyele emsebenzini eGoli ngolwesibili ilale ngolwesithathu ithi yalala ngolwesithathu kufika ikhehla elidala nikhona sonke mafika ikhehla lithi hey wena liqhamuke selithukuthele lithi yasibanibani yini okade uyenza lapha ekhaya yini okade ikhuluma lapha hayi bengicelela unkosikazi uma sibanibani ngoba usenenkinga njalo yena mayithola abantwana kumele asikwe yeyi indaba yakho yini leyo kusikwa wena noma kusikwa yena hayi ngoba ukeyi lalela ngikutshele uyabona le nto engidelela bekhaya udala inkinga ungibona mina ngineminyaka ewu-70 ngahamba emhlabeni bekuyikhona bengithethelelwa ngesabatha ntambama umuntu mayethethelelwa ezulwini bantwana basezulwini mayethethelelwa ezulwini uyabuya zozalwa emhlabeni manje kuthe mangithethelelwa mina ezulwini kwase kuyabuzwa ukuthi njengoba sikuthethelela uzozalwa ubani emhlabeni nase ngikhomba wena nomkakho manje njengoba usuvalile wena nomkakho ngizozalwa ubani siyanithanda amakhosikazi ethu yes nizigubhu ninjalo niyo loud ninjalo we love you so much asinankinga ningafuni bazile nda zamakhathalogi bakhona abantu esontweni manje njengoba uvalile nomkakho ngizozalwa ubani yabayaye kwathi ukuthi bephinde buyele ekhaya iyolungisa inkinga umphefumulo mawusuthethelelwe ezulwini bangcwele uyabuya uzophila la emhlabeni khona uzokwazi ukuthi intethelelo yonke yomndeni ila emhlabeni umuntu yakhishwa ezulwini kuthiwa uyabona nje mina ngithi
asekhona amaNazaretha kodwa kwakuyimina ngedwa. Manje umbuzo ukuthi mangabe ubaba noma babehlelile ubani owayoba khona emndenini owayezoba yiNazaretha? Abakithi bakhitshwe egodini zosizi bathengwe iNazaretha bagezwe kuqulwa amaqaba. Sihlelile thina nomngaba cha sisayifuna inzalo. The cost of living is very high. The cost of living is very high, my husband. We can't afford. Namhlanje ngizolala emnyama. Ngathi akuzukuphakela naso. Hayi, yaso. Uyabona la igceke lalela ngihlupheka. Lele ekhuluma ngayo bayaza abantu abakhulele emakhaya. La igcekeni nike nibona imbuzi, noma inkomo, noma idonki, noma inja. Hayibo, enibuke le nkomo. Hayibo, ngoba le nkomo ifana nosibanibani. Hayi ngiyangiphikisa. Mantaka. Hayibo, ngoba le nkomo ifana nosibanibani. Uthemba esuka ezulwini wathola wena ufanele nomkakho kwase umoya wakho ungena esibaneni wazalwa inkomo esibayeni. Manje umsebenzi wala ekhaya ngiyawubuka mude ningi isikhathi siyangishaya njengoba inkosi kade ikhona la ekuthuthukeni. Ushembe uThixo lo esimlandelayo oshembe baningi neze kodwa thina silandela bani? Unyazi. Ushembe lo esimlandelayo onyazi luthi kuthe ngiyasheshisa ngoba ngenzela ukuthi ngingadli isikhathi salo msebenzi ngiyayibongela nami ukuba ingxenye yomsebenzi ozokwenza omhle kangaka ukutshala utshani eThemalete. Ayibonkosi. Kufika umshumayeli kimi wasethempelini lakithi. Uthi mfundisi ngithi mina uthi ngiyakumema. Ngicela ngomhla ka-10 ubizo zakwenu nibuye sizodla ikhisimusi lapha ethempelini. Hawu. Usho ukuseli isonto elodwa babangene ekuthuthukeni. Bakhona abayingcele. Ngithi naye kulungile mshumayeli. Angazi ngoba laba bantu babantu abahlezi sigijima. Kodwa ngizobatshela. Lezo ntshela yona amaNazaretha. Angazi. Afike ubaba kuyisabatha lokuqala uthi ngesabatha lesibili makuphuma inkonzo yomthandazo ngesonto ekseni ngidlula eofisini lelisha ngimdlule lo mshumayeli umilapha ngasesangweni eofisini elisha uphethe ubhoko kunemoto emila ngasesangweni ilayishile le moto ilayishe zonke izinto ezimnandi omalayisi impuphu ushukela konke njengoba sithi masemhlanganweni simaye ilayishe lezo zinto imila ngibingelele mkhulu kunjani hayi ngiyaphila mfundisi ngithi mangithi niyambuka ngiqondanisa amehlo ami nawakhe amehlo akhe abaleke kimi angafuni ukuqondana nawami kodwa angabi nankinga sengikujwayele lokho. Ayibonkosi. Sengikujwayele. Angazi solo ngaba umfundisi akanoba umfundisi bamubi or kanjani angazi kodwa bakhona wena liyati yokuphelelwa abangani. Uyithole nje usuhamba wedwa isikhathi esiningi. Uthi uhlangana nomuntu mawuthi qondana naye abaleka shonele. Ngoba le ndoda ngiyakuyo
ivele omnyabaleke ukuhlangana nomame avela hamba shone akulisele sawubona yebo shem ngidlule kungesona dabama inkosi ihambe ubusisa imgidi ubuyele ngaphakathi nami ngibuyele edokodweni ngithatha imoto yami ngomsombuluko ngiyahamba nje emsebenzini ngithatha imoto yami ngihambe ekhaya suke kuthuthuke ngo-9 ebusuku mangifika ekhaya ngilala kancane nokushaya 11 kungena ifoni khuluma ngonyazi kancane uthi uthini makungena ifoni uthi lo nkosana ofonayo babumfundisi ngithi mina yini makubani kwenze njani ebusuku athi makubani cha baba ngithi angibiki ukuthi umshumayeli useshonile kuphi la ekuthukeni ushonile yebo kodwa ngisabize abanye umshumayeli besinayo edokodweni waphuma kancane wathi ukhumbula umkhokheli ukalo umkhokheli wathi ukhumbula umkhokheli wahamba edokodweni kamkhokheli uthe mayifike edokodweni kamkhokheli angazi ukuthi umshumayeli kwenzeke ini sifike umshumayeli uwe ngobuso kugcwele igazi phansi ukuthi ulimele kupassport kodwa masithi siyambamba uyachisa yena nikhona kancane makho umuntu ufile into eqala inyakaze iphokotha iwalethi iqala inyakaze kuwe wena osondelene naye uthi ngizoyithanda lapha imbuzi yogeza umuzi kaNkulunkulu ngoba mase kuthiwa lo muntu wakithi ushonele lapha emzini kaNkulunkulu nizoyenza kanjani lento ngithi mina kuye phuthumani-ke mani tusafudumala phuthumani nifuna imoto nizofonela umthembi iphoyisa ngimazise ukuthi sokuvela umonakalo kodwa nina phuthumani nithatha imoto nimlayishe nimhambise esibhedlela ngoba ninto usashisa imithambo esentanyeni niyayizwa ukuthi isaphefumuka bamthathe ngempela nizogijima bangcwele sengijahisa isikhathi senu bamthathe ngempela bamfake ebhara bayefika ebhara ufika ngesonto ebusuku ngomsombuluko bahamba abantu bayombona bafika ulele uthula uthe tu akanyakazi kodwa odokotela bamfaka amadrip babuye bangifonele mfundisi simbonile hayi kwembula kwembezo bagcwele ukhona kuyasehlula niyezwa akekho noyedwa okholiwe noyedwa kodwa into esifaka ezulwini imisebenzi emihle esiye siyenze sithi senzele ushayela leyo misebenzi leyo iyona athi uNkulunkulu makabe sesifikwa ubunzima afika atombule kuyo athi ngake ngambona uMaduna esenza into enhle ngelinye ilanga bathe babe kuyela abantwana basesifini ngolwesibili bafika umshumayeli uhlezi ngezinqe embhedeni ngowela ngijabi efule yeah.
emhlabeni. Uthi ngithengilele ngilana sengifikile ngoba yonke lento ukusuka ekuthukeni laba babakade bengilayisha ngotweni behamba nami ngangibezwa bekhuluma futhi ngangibabona kodwa ngingakwazi ukubaphendula ngingakwazi ukunyakaza ngingakwazi ukwenza lutho bahamba nabazi bazofika la esibhedlela yonke into ababeyenza ngangiyibona nofika kwami la esibhedlela ngangibona ukuthi kwenzakalani. Kodwa inkinga ngangingekho kulo mzimba ababe uphethe bona mina ngangiseduze ngihamba lo mzimba wami. Intenzekelana ngithe sengilana uyabona anohambi emhlangano neza. Kukhona abantu abanesifo nje sokuthi ezinye izinto zenziwa abanye abantu bona nje abenzi lutho nje. Umuntu nje wagcina ukuthi yekhe inkosi enkulu yasiphakamile baphela kanjani. Mawungabuza ukuthi sowahamba uhambe kangaka uhambo akaze ahambe lolodwa uneminyaka eyishumi aba eNazaretha. Ngithe ngiyalala ngabona kunama-bridge amathathu emfuleni baba usuka lapha emfuleni wenkosi Bambanani eKhenani wehla la esijamba khona emfuleni uthi ngifika kubekwa amaplanka mathathu amaplanka kukhona lokuqala khona lesibili khona lesithathu. Uthi kulele lesithathu iplanka ngithe mangifika kulona ngiyabona lapha ngaphesheya eKhenani ngiyabuka njengoba ngimlala ngiyayibona iKhenani naye. Uthi kwasekuthiwa wendoda khetha amakholwa anesihlabelelo ngeke ngisihlabelele kodwa bathi abanye bayagalena abanye bayagalena abanye bayawela wathiwa kushuma ikhetha. Uthi bathi ngibuka ngabosha ngathi lokuqala ngabona amadoda bathi ngibuka lamadoda ngayibuka ezimpunga ngokubuka amadoda kodwa bathi mangithi yaqaphela zizizo zakithi amadoda akithi aseyahamba emhlabeni wonke lawo. Into efike yangithitha kulaba bantu lithizwi khetha la ufuna ukwela khona. Into efike yangithitha kulaba bantu lapha njengoba begcwelela amadoda kukhona abahamba engangibazi ababebulala abantu nababethakatha nababedlwengula bagcwele kulaba bantu bakithi. Base kufika kimi ukuthi ngeke ngoyele ngiye kulaba bantu. Kuzothi kulele lesibili uthi ngathi ngithi ngiyabheka kulele lesibili bathola basesibili lo mshumayeli ke ngeenkathi zakhe mhlawumbe la kuye kuvuke wayeyisiyoni bakhona abantu esokuthi uthi ngabona ijazi lami litashiwe limi phezulu emkhathini lingilindile ukuthi mangiwela lana ngiyofike ngilithathe ngale bese ngihamba nje. Uthi ngathi cha ngaphuma kulento akuseyona mina le. Uthi ngithengisa kulelo lesithathu lokugcina isango eliplangwe lokuwela bathola basesibili kwakungena lutho. Uthi ngathitheka noma bese ngibheka emkhathini ngithengisa bheka emkhathini kwehla amajazi amathathu. Ukwethengela amajazi amathathu wesigqokisa amajazi ngesonto lo mshumayeli engikhuluma ngayo. Kakhisimusi ehla amajazi bathola basesibili uthi ngithengisa bukela amajazi bese ngithi mina hawu ngoba lamajazi ilathume ngabantwana basethempelini njengoba simema befundisi ukuthi bazodla uKhisimusi nathi yingani ilamajazi. Uthe kusevelela amajazi asenyamalala lamajazi bathola basesibili basevela isigqoko. Sithe basivela isigqoko sahambe emkhathini sambuza sathi ufuna lela. Haya mzazi ngifuna lathi isihambu kwele emhlabeni umema abantu ukuthi baze kuyoKhisimusi. Bakhona engcele esontweni umema abantu ukuthi baze kuye bazodla uKhisimusi nge-10 zikaMashi. Manje mawulana bazowudla nabantu uKhisimusi khona kuyasehlula bancane. Asenze nje okuncane nje uNkulunkulu usikhumbula ngakho. Senzohlala phansi
ngo-December siye sathunya siye sahamba singabefundisi sibathathu saye KwaNdebe. Nkosi yamakhosi sizobika la ukuthi siyahamba siye ezweni laseZimbabwe. Wakhona abantu esontweni. Ngifuna ukulalela ukukhuluma. Mhlawumbe kuyokusiza. Ithi Nkosi, ithini? Saphila. Yathi ayihamba la. Nibuye mase kuphuma umthandazo, mase kuphuma ukuqeda umnikelisa niphinde nibuye. Sahamba. Madoda. Ngabe sesenzeni? Sahamba sahlala lapha ezindlini zabefundisi. Kuthe maqeda umnikelisa sabuyela futhi. Ithi Nkosi yabaNazaretha cha. Nizohamba nabani? Sathi Nkosi yamakhosi yingakho sizobika kuba. Yasithi Nkosi kulungile. Sizonikeza abefundisi ababili enizohamba nazo. Yasinikeza umfundisi uNzama nomfundisi uMleya waseMozambique. Waba umfundisi uMkhwanazi noDlomo nami sababahlanu. Bakhona abantu esontweni. Yasiyali Nkosi yathi njengoba ngimthuma. Ngicela ukuthi lokho engimthuma khona kuphelele kimi nani ningakuthi fu nakweyedwa umuntu. Mfundisi uthini baba? Ngenzela ukuthi ngilungise inhliziyo zabantwana bakaNkulunkulu ngoba sathi sesibuya sathola abakhala abaningi ukuthi hawu befundisi nahamba nangasitsheli ukuthi nohambo cha lolu hambo lwaluphethe umnikazi wesonto. Niyezwa bancane. Sahamba kodwa yasiyalela indulo yasesilwini yathi ngicela niphathe ikhamera. Yonke imizwa Jehova nizohamba ningena kuyo, ngicela ningirekodele, ningilethele leyo recording. Ngempela sahamba nabefundisi. Mina ngazi ukuthi umuntu bayeze kuba mubi. Kodwa sathi siwela umfula lo iBeitbridge siyale. Sasimiswa izintokazi ezinhle zithi asikaze sibabona abantu abahle kanje. Sifuna ukuzothatha izithombe nathi sithayi. Sondela baba, sondela baba, sondela. Sifike sibela sithayi. Akekho abantu abafana nami kulelizwe. Bakhona wence. Sathi siyofika abantwana basesizulwini isobisi sasikhona ezweni lakithi ungafunga ukuthi ugwadule. Safika ngoLwesihlanu umsebenzi wenza lesabatha lesonto sabuya sathi sisuka. Izwi elanetha lapho alaziwa ukuthi abanga imifula engakazi igcwala yagcwala ngalelo langa. Kwathi kuphela iviki sifikile singakafiki nasoyazi. Sasithola indaba zokuthi lapha ezweni lakithi siyakutholakale imayini yehasi. Ihasi lesipheka ngayizindlu. Ubuningi baleyo hasi bangcwele ingaphekela ingasetshenziswa eAfrika yonke jikelele. Sithe sisakusile lokho sisamangazwe ileyo nto ukuthi hawu kanti nasezweni lakithi zikhona izinto ezinhle sasesiyathola ukuthi bathola omunye umgodi wepetroli nedizili oba Southern Sahara Africa singayidabela nje siye ukuthenga ipetroli edurayo. Hawu sithe sisamangazwe ilokho bathola beNkosi kulamafika amabili ahlule bathola isanction ebekade ibekwe izembe elalibekwe intanyeni zabantwana bezwe ukuthi izwe lingaphumeleli kwathiwa lisusiwe asusiwe ama-sanctions. Izwe selikhululekile ukuthi lingafana namanye amazwe. Wasekuthatha lawo ama-sanctions abekwa phezu kwey'gebengu okuyizona ezazicindezela izwe abaphethe. Unyazi bancane. Niyezwa?
Alwanyazi awukasho ukuthi kodwa sibele inkinga abantu masifike ekuthuthukeni. Sithe masifike ekuthuthukeni bekunyakazi ngaphakathi lonke nangu baba umkhabela ufakazi. Kukhona abantu abasuke ezansi bethetha amalifu besazi ukuthi ubaba bayifika la uyadlula. Mhlawumbe lawo wakuzwa lokho. Sawa lenkinga singabafundisa ukuthi bathuluka ukuthi kanjani ngoba phela asikalungisi lutho, asazi lutho thina. Ubaba bathe ukuphila kwethu ubonana naye eKhenani wathi laba report engingethele wona washiyeni kimi yimina engizobona ukuthi ngenza kanjani. Basobekele date. No force back. Basobekele date. Sathi sehlazweni elingalazi ukuthi sesiyoleza kanjani. Manje njengoba ngikhuluma abantwana basesizweni ngikhulumela ukuthi omunye nomunye la ngaphakathi kumele azi ukuthi isango lika baba lokudlula kuyaleyileli. Bakhona bayincela. Isango lika Shembe unyawo phezulu lokudlula ebulelalisa igoli. Asibeni semseli ke bantwana basesizweni ngizoyinyengela njalo. Ngifana noJohane uBhabhathizi wayememezela ngokuza kwenkosi. Ngicabanga ukuthi labanye befundisi esebenza nabo bakukhuluma ulimi olulodwa. Mase kufika leso sikhathi bantwana basesizweni siyacela ukuthi nisilekelele. Kodwa khona sekuseduze kakhulu ukuthi uNkulunkulu njengoba ethetha thana amapassport uyahamba eSwazini. Mhlawumbe lonyaka nje esikuwo ngeke kuphele engasho ukuthi ufuna ukuya nini ezweni. Umsebenzi esinawo ke lapha mningi ukwedlula ukwenza. Indawo esinayo yatholakala ngo-1985. Indawo yenyanga yezulu. Kwathi ngokumfifa kwezwe izwe lifa. Lingafuni ukuba nomnotho, lingafuni ukuba nemali. Ngoba indawo nje esihlezi uyabona ukuncelisa ingane idami. Waphuma ibisi kodwa manje ukuncelisa nje ukuthi ikhohliseke ukuthi hayi ngisasonyoko noma kungaphumulisi. Indawo enjalo. Kodwa abantwana basesizweni ngithi angibikele ngokusemthethweni ukuthi cha singabefundisi bamelizwe baseGoli. Ningamangalike ilanga masicela usizo lwenu uNkulunkulu uzofika adlule. Sicela ukulekelela. Amen. Sengini. Bantwana bala ekhaya esandalezwe. Angazi ukuthi nginganibonga ngithini. Kwake wadideke enye indoda eyayiganwa amakhosikazi amabili. Ngoba phela amaganwa amakhosikazi amabili kudideke. Yadideka le ndoda kuhlezi endaweni. Bayabuza hawu mnumzana. Manje lapha kule ndlu awungeni ngawuyinganda. Ithi le ndoda mayiphendula abantu ithi hayi lo amakota akakwazi ukupheka. Hawu. Akakwazi ukupheka manje iyo le nto edala ukuthi ungasayi lapha. Akakwazi ukupheka. Baba wahambe isikhathi bantwana basesizweni zavele zasuka ingane zona lezi ezakulomuzi. La ihleli khona la kuphekwa khona kamnandi. Zavele zasuka zahamba zahlala le kumamkhulu. Zahlala kumamncane. Basala bobabili nonkosikazi wakhe sesihambile ingane. Wabona umamncane ukuthi ayikho lento engihlalela le ndoda. Le ndoda iqhekeza umuzi wayo vele yahamba yayohlala nomamkhulu. Yasala yodwa la ekhaya. Yathalaza yaphuma yathalaza yakhomba ihlahla. Indoda mayisibhayiza kuyibona ngokukhomba ihlahla. Mawuthi uyayibuza kwenze njani mnumzane ithi hayi inkingi khona la. Yakhokoba yathi ekugcineni yayibonakala yakhamka isithetha ngaseyibayeni. Ineminyaka yahamba le ndoda ayizazi nenkomo ezazi lapho ukuthi yakhamka isibuza "Yiphi inkomo?"
bathula abantwana hawu lohlanga qhamuka mnamntwana ngena kwayo yafika amakhosikazi ayekhona bayiphekela wapheka lokuqala kwazi ukubheka ukudla kwabamnandi ngalelo langa ayiwo Nkosi abantu abadala bayangena zingane ezizolahleka cela izingane zivala amadlebe yapheka inkosikazi ukudla kwabamnandi ayiwo Nkosi la esanda lezwe ngithi angibonge umsebenzi elisenzele wona emzini wasekuthuthukeni awulinganiswa nalutho cha lalelani bafowethu indaba yokuthi ngazalelwa la kuleli bandla ukukholwa kuye kulahleke phambi kwami ngithi ngikukho kodwa baba bahla abantu abaqhamuke emuva bafike bathi hayi mfundisi nabo ukukholwa kunolimi elafike lanikhuluma abantwana basesanda lezwe abafana bafika sikhona lapha bafike bathi bo baba bethu sicela ukuthi ipolitiki esontweni ngasifaki kodwa thina la sizele uJehova ayibongosi njengoba uNkulunkulu ezala emzini wasekuthuthukeni sizocela ukuthi lana ibhajwe khona sicela ukulekelela awunalekelela uthe senilekelele lathi wathi makabe sekuphuma iviki uNkulunkulu ethu sinikeza iviki lesithathu waphakamisana lezo yonke bagcwala lapha esitawini wathiwa uNkulunkulu ngeke emnyama ithi kaNkulunkulu sikhona singamanazo lethonyazi ngiyabongela abantwana basezulwini lenhliziyo enayo sengathi ngahlala ingasuki kini ngeke singakwazi ukuthi size sizobonga la ekhaya umsebenzi omkhulu kangaka akubona umsebenzi omncane lo eniwenzele uNkulunkulu emzini wasekuthuthukeni siyanxusa ukuthi lapho inkinga zonke zenu eninazo enidibana nazo uNkulunkulu alilekelele njengoba namhlanje la ekhaya ngiyeza ukuthi kuzokwenziwa umsebenzi omuhle kuzotshalwa i-green grass utheni mshwana utheni wena utheni ubizile malule egama elihle i-fish grass eza kuphetha amakhehla athe ukufunda la ekwabita i-fish grass siyacela ukuthi lo msebenzi bantwana basezulwini ube impumelelo ngoba uthando konke lokho esikwenzayo sikwenzela unyazi asikwenzele omunye umuntu senzela unyazi kodwa lo mhlangano wasethemba lethu angazi noba mhlambe ngizwile umfundisi ukuthi ube khona kuseni untshelile yini ukuthi sesiukhonzele ushi sathi sabe sisipho ebusuku uJehova mayethi kusasa sizovuka sihambe sase sithi uNkulunkulu sicela uphinde usikhumbule usheshe ubuye uzethemba lethu bathi unyazi angazi phela mina ngiyiphathi idayari iphathwa umdluli khuluma nomdluli siyomgijimisa umdluli ozasitshela ukuthi umhlangano wasethemba lethu sifundwe khona ayibonkosi la kanjani sifundwe khona 2 bakhokheli kamnandi debalinganyana namhlanje akuyena umkhokheli yedwa la ngaphakathi 2 iviki lesithathu esiliphiwa unyazi lesiliphiwe kulonyaka ngaphandle kwalo uNkulunkulu mayesuka lakithi usuke vele selungela ukuya etafeli kodwa uma kodwa usuke sekhulelwe ngaloso sikhathi bakhona bengcwe uma kodwa usuke sekhulelwe ibaby shower siyenzi ngani awis ibaby shower asiyenzi ngani ngoba uNkulunkulu usuke sekhulelwe sisuke sesimazi ukuthi umakoti uyoyibeka ingane etafeli kodwa cha ubuzo nje bakhokheli bami basesibini engiyibuzelayo
ukuthi besingelungise yini sithenga amapampasi. Sithi noma siyathenga izikipa sizama ukuthenga izikipa ezingenabulili. Sithenga isikipa esimhlophe lesiyelo bayazi umakoti. Isikipa esimhlophe nawo uMadlabini uyangisheka. Isikipa esimhlophe lesiyelo asinabo ubulili. Ngeke mhlawumbe uNkulunkulu wethu simhlangabeze nathi sibe ingxenye yakhe isimusi. Asikwazi ukuba ingxenye yakhe isimusi bantwana basezulwini athi efikile kithi sikulungise lokho. Kodwa ngikushiya kini bakhokheli bonyazi. Nebandla lonke. Amen. Nomusa-ke siwenzele uThixo ekuthuthukeni ukusipha imizi kaShembe yonke ngicabanga ukuthi iJudiya kuphela mshumayeli. Naselinda sakuthu imizi yonke yonyazi amafika amabili. Lo musa ongaka esiuphiwe emzini wasekuthuthukeni sizowenza kanjani uShembe mayefika kithi? uShembe mayefika kithi ngenyanga azofika ngayo la eGoli kumele kube khona esikwenzayo. Angikhathali ngisho nasethemba lethu kumele siyothi baba sizobonga lela viki osinike lona siyiGoli. Senze njani? Sithule nje sithi hayi vele befanele asinike. Cha umusa bancwele. Asifuneli ke bantwana basezulwini angixolise. Angixolise bangcwele isikhathi esihambile. Kusuke kwavuleka amakhabethe amaningi. uNkulunkulu abusiseni kuzwile. Sizobuyisela inkonzo yasemini ngesitabelelo sika 2 3 makube kuhle ukuguqa kwabangcwele.